دم باش هەڤاڵên هێژا گوهدارên delal. Berî demekê me ji hemû hevalan ragihand got projeyek li pêşiya me heye. Di vê projeyê de çîrok wê werin xwendin. Di van naveroka van çîrokan de tê de xuyakirin êşa milletê Kurd, êşa Rojavayê Kurdistanê, her wiha jî naskirina kesayetên rewşenbîr, siyasetmedar, welatparêz, hemû wê bi rengê çîrokî werin xwendin. Her karî mirov dike ermanceke xwe jê heye û yê me jî ermanca me ji vê projeyê got kesê nizanibin bi zimanê Kurdî bixwînin em hewl didin bi hemû rêbazan got were fêmkirin. Heger kesê got nizanibe bi zimanê xwe bixwîne em ê alîkar bin bi wan re em bixwînin hûn guhdar bikin. Îro çîroka me yekemîn em dest pê dikin dibin navê Xewna Meha-Dehan. Xewna Meha-Dehan got di vî navê bixwîne du pirs bala me rew dikişîne. Ev çi xewn e û çima taybet Meha-Dehan ka em vê çîrokê bi hev re parvekin. Xewna Meha-Dehan rojekê keçek her roj li çolekê bi tena xwe dimeşiya. Serê heyvekê min ji dûr lê meyze dikir ka çi dike û çi daxwaza wê ji vê çolê heye. Rojekê min dixwest ez herim û li bawê rûnê pêre biaxivim ka çi pêre çêbûye belkî alîkariya wê bikim ta got hevaltiyê em bi hev re deynin. Gava ez çûm min silav lê kir û min got dem baş ez dikarim bi te re rûnê. Bi xemgînî serê xwe rakir û got erê. Ez rûniştim û min gotê delalê ka em hevnas bikin. Bi çavekî melûl û dilekî şikestî got belê. Min gotê navê min Efrîn e, navê te çi ye? Got min ezim navê giran nayê gotin li ser her ziman. Ezim dil şikestî xwediyê mafê wenda. Min tiştek jê fêm nedikir û min got delalê navê te çi ye? Got min ezim a got hate tunekirin, hate mafxwarin, hate bajar istendin. Ezim a got xuşk, bira, baf û dê hatin kuştin. Min dirêj lê meyze kir û min gotê delala min xuya dike got te êşeke pir dijwar kişandiye ta got ev hevok bi êş û li hevhatî tu dibêjî. Delala min bi awirên çavên xwe yê dûj li min nêrî û bi dengekî bilind wiha got ez evîndara welatim. Ezim a got bi qelenekî buha berxwedanî kir. Ezim a got dibin xaniyan de hate xwar. Ezim a got bedena wê li kolanan de hate hevdan. Ezim a got li bedena wê kirasê sor lêkirin û li ser dengê top û balafiran serê xwe li ser balgiyê datîne û rojên xwe dijmêre. Ax wey wax, wey wax li min dinyayê vî serî û van cavan çi dît û çi nedît. Di temenekî de got her kes li ser lîstokan digiriyan lê mixabin. Ez li ser bedena got li ser erdê rêzkirî û windabûna bav û birayê xwe digiriyam. Min malbata xwe li dûv xwehişt û bi tena serê xwe mam û bi tena serê xwe mam. Min gotê qeykanî malbata te delala min. Bi keser û nalîn serê xwe du cara hejand û wiha got hevalê sê birayê min hebûn dagirkeran ew tune kirin. Bav û dayîkê min jî
خانی به ارتهشک خورد به سروان ده هات خوار و از جی کل و دردان رمام هوالا من هین جی دو بیجی چما تو خمگینی جیانا من جیانک بواتما از پر وستیام از پر نچار بوم از بزحمتی من جخره ریک دید گو هر روش از ورم لوی جهیرونیم دبن وی داره ده جیر بحثا خونا خوبکم بساعتان لسر بخت خود گریم گو اف بار گران کت لسر ملی من و کلو دردین خواه جچولا کرو لار لا پار بکم تاگو از هنکی باری خود سبک بکم و بچم سرکاری خواه من گوتی تو چه کاری دکی؟ گوته من از نحال مالکی رونشتیمه پیرو کالکه کاری وان دکم و روش بروش خوار نازکی خود پیدا دکم تاگو کاربم لسر لنگی خود بسکنم من گوت ها براستی از پر خمگین بو و هستک هات من و دست و لنگی من هر دو هاتنا گریدان پر من دخواست از حوالا خوش ویرا و شیدرخم لی مخابن تو چاره نینه جبرگو روشا من نکیمی روشا حوالا منه و از جی روش بروش لبر داریکی یان جی لبن دارکی رادزین از پر ملول بو و دمک دریش بیدنگ ما دلی من بکسی وکا حالی من دشوته گو اف چه حاله ام کتینی درد و کل دنیای همو بمره بون هوال لی هوالی دادا آخافتنی خودا پر بحثا خونا خودی کر گلو اف چه خونه گو تی دیتیه تاکو حیا وی آستی بیوه مجول بویه لی نزانم چما گاوا من بحثا خونا ویدی کر هستک دهاتی من قد ویده مدوی ناس ندی کر و جنشکا و گوت دوی از بچم مالی آب پیری ندو خواست بمره ایشا خونا خوا پار وکر لی من پر هول ددا گو از جی دور نکبم تاکو از کاربم جیره ببم پشتک و هر بوسته بالا خوا بده و بهنا خوا فرا بکر دوی دما گو من دو خواست بیر آلی کاربم روشک افسری مجی هاتبو روش بروش از دهاتم پشافتن تن نکرن جهواری من بی خودی دمان لی من قد خواند دا پاش هر دم من هول ددا گو از پیره بمینم پشتی هیوکی ده هیوان در باس بون روزانه مهفدو لی بینی اوی داری دید تا روزه که بچاوین خواه ین خمگین و نچاربون اوی یا گلبر چاوان زلال کری جمن را دگوت روزه که از دخونه که پر خوشته بون دکولانه که بر فرح ده دمشیم دوی کولانه ده زاروکنی بچوک امورین دبستانی لسرمه لیوان بحثا زانستو لستوکی خواهی کرن زلام جی خو آماده دی کرن گو بچن سرکاری خو و دکانی خو بکن لهنجی هندن جی کمبونا زلامان چه ببو و بحثا چیروکی خوی کفنار دی کرن چانده که محی جن ما سر خود پنچراره دردخن و جی جیران خو پرس دی کرن که او ایرو ناوریه چه بکن بری گو زلام ما سرکاری خو بگر من پرد خواست ریا من دریشتر ببه تا گو بهتر گو هدار و میزه بکم لوی جواک بوینا خوش لی جنشکا به بی دنگی یک چیب و دنگه کی خورد هات جتر سانا با خواه من جاوی خو گرد و من دست خودانی سرگوه خواه لگاوم جاوی خو وکر از لچه بنر
و لچنه نرم بدن زاروکان قط و قط و لعرده دیوار و بانی بسر خودی دهات بو خوار دایک انگو سر خود پنجره را درخسته بون تن بدن و دالقاندی کولانا گو برنگ رش دهات ناس کرن صور بو لدنگ ارتشا که جدور و دهات باند کر کام بدن زاروک خوش عرض راکن کام خودی بن لخوین خو کام باجار خو بگرین هر افدنگ دهات دوباره کرن از دوی خونه خود پر وستیا بو من پر هاول دا گو اشوی خونه هشیار ببن اللي من نکاری و جنشکابه حوالکی من دهات دستی خول سر ملی من دانی و شمره گوت حوالا من افدم ندما بیدنگیه من گوت حوالا من از پر وستیم از اشوی خونه هشیار ببن حوالا من بچاوکی ملول و تجهستر شمره دبیجه حوالا من افا نخونه افا راستیا باجاری من افا ایشا سریکانیه افا خونا مهادهانا افا خونا مهادهانا سپاس جوارم حوالین هجا گهدارین دلال چیروکا می کمین لسر باجاری می باجاری سریکانیه گو مهادهان داگر کر هاتن و ایریشی ملتی ما تیده کرن تیده خوین رجاندن بدن زاروک مل عرده بو چیروک اما بفی رنگی هاتی برنگ خونکی ما پر دخواست گو ام جوی خونه هشیار ببن لی مخابن اوه راستیا باجاره من لی هیوی ادهندره مده تجاری او هیوی نامرو ناشکی و باجار سریکانیه وگره و امه بستینه هم بمینن دخیر و خوشیه ده